Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuza kugira ibihe byiza cyane inshuti bakunzi ba RGTV Rwanda aho muherereye hose twabwiye tutamahoro y'Imana akomeza abane namwe kandi mukomeze kugubwa neza cyane. Rero murabizi ko tugenda tubageza amakuru agiye atandukanye cyane cyane yerekeranye n'u Rwanda, ariko bitavuze ko nayo hanze y'u Rwanda nayo tutayavugaho yose, tubasha kuba tuyabagezaho tanu kwa tanu mukabasha kuba mumenya byinshi bitandukanye biba biri kugenda bibera hirya no hino ku isi, mukamenya ibiri kugenda bihabera birumvikana. Rero muri aka kanya inkuru mbazaniye ni inkuru isa naho iri kwibazwaho na benshi. Rero ingabo z'u Rwanda, iza Uganda ndetse n'iza Kongo zigiye guhurira ku rugamba. Ese izi ngabo z'ibihugu bigera kuri bitatu, u Rwanda, Uganda na Kongo, zaba zigiye guhura ku rugamba? Habaye iki? Ziri kurwana cyangwa se ni urugamba rumeze gute? Ni urugamba ese ziraba zihuje umugambi umwe? Rero ni ibintu bikomeje kwibazwa na benshi. Ese izo ngabo zaba z'u Rwanda, zaba iza Uganda ndetse n'iza Kongo zigiye mu rugamba guhangana n'iki? Ese byaba bimeze bite? Byose rero nibyo tugiye kugenda tubabwira, birumvikana muri iki kiganiro, birumvikana muri inkuru niyo tugiye kugenda tubageza. Ese niye mpamvu ihuje izi ngabo zombi, cyangwa se niye mpamvu ihuje izi ngabo zigera ku z'ibihugu bitatu byose, igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda? Rero wowe ukomeje kubana natwe kugira ngo ukurikirane iyi nkuru bimeze neza cyane, kora subscribe. Iki nicyo gihe cyo gukora subscribe. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo guhita uyikirikaho, warangiza ugahita ukanda ku nzogera iri ruhande gato. Urabona hari ijambo ryanditseho subscribe, niba rikiri mu ibara ry'umutuku ntabwo urakora umuti, rikande iryo jambo rya subscribe umutuku uveho, nurangiza urakanda ku nzogera iri ruhande gatoya. Ubundi icyo bigufasha ni iki? Biragufasha kuba inkuru yose dushyizeho uhita ubona notification zikubwira ko inkuru imaze kuba ihagera ako kanya, inkuru imaze guhita igera kuri channel yacu. Ikindi kandi urakora like, ukande like, ufate inkuru zacu zikunde kandi inyunganizi zanyu ziba zikenewe mu byo dukora. Ikindi kandi urakora share, ni nacyo kintu gikomeye cyane. Urakora share, ufate inkuru zacu zisharinga zigere kuri benshi, nabo bakore subscribe, nabo bakore share, ubundi ibindi byose mubiturekere. Iyi ngiyi ni RGTV Rwanda, tukaba tugenda tubafasha kugenda bamenya byinshi bitandukanye babiri kugenda bibera hirya no hino ku isi, birumvikana tukagenda tubibagezaho hano kuri RGTV Rwanda. Uko nayo babwiye rero, ingabo z'u Rwanda, iza Uganda ndetse n'iza Kongo zigiye guhura ku rugamba rumwe. Ese habaye iki? Zaba zigiye guhura ku rugamba zirwanya nde? Byose nibyo tugiye kugenda tubagezaho. Rero ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC zivuga ko ziri kuvugana n'ingabo z'ibihugu byose bibakikije kugira ngo bakemure burundu ikibazo cy'umutekano muke mu karere giterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Urumva ko rero ari Kongo iri kugenda ivugana n'ibihugu biyiture kubera imitwe myinshi itandukanye iri mu kiriya gihugu cya Kongo igenda ibuza umutekano cyangwa se iteza umutekano muke mu bihugu bitandukanye bya Kongo, by'umwihariko kubera ariho habarizwa iriya mitwe ndetse no mu bindi bihugu bituranye na Kongo, kugira ngo babashe kuba bahashya iriya mitwe, yaba FDLR yaba ibindi byose, iyindi mitwe yose irimo hariya mu mashyamba ya Kongo, babashe kuba bafatanya bayihashye. Rero itangazo rya FARDC ryo kuwa kabiri rivuga ko ishyize imbere ubufatanye bwa gisirikare mu guhuza ingufu n'ubutasi bakarwanya mu buryo bukomeye kandi banarandure burundu imitwe yose yitwerabwoba nka ADF, FARD, FDLR ndetse na FLN n'iyindi. Murabizi ko rero muri Kongo hari imitwe myinshi itandukanye, ndetse iyo mitwe bishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, yaba FDLR yaba FLN, iyo mitwe yose ikaba bishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Rero Kongo iravuga ati
dushaka kuvugana cyangwa se turi kuvugana n'abaturanyi b'ibihugu byombi kugira ngo duhuze imbaraga ubundi dufatanye urugamba tugende duhashye izi nyeshyamba tubashe kuba tuzirukana muri Kongo. Rero General Major Kasonga Chipanka Leo Richard umuvugizi wa FARDC washyize umukono kuri iri tangazo ntiyasubije ibibazo bya BBC ariko yatubwiye cyangwa se yavuze ko ibirimo ari byo bigiye gukorwa nk'uko BBC ibitangaza. So bwa mbere ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangaje gufatanya n'ingabo z'ibindi bihugu mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yiganje cyane mu burasirazuba bwa Kongo ariko ntiracika. Rero urumva ko si ubwa mbere ngo Kongo ibashe kuba yavugana n'ibindi bihugu kugira ngo bahuze imbaraga barwanye imitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo, imitwe myinshi cyane, burya imitwe irenze ibiri aba ari imitwe myinshi cyane, imitwe ifite abarwanyi benshi cyane, ariko baravuga bati si ubwa mbere Kongo ibashe kuba yashaka guhashya imitwe, ariko igihe yabikoreye kugeza na n'ubu iyo mitwe ntiracika, iyo mitwe iracyahari. Ese hazakorwa iki kugira ngo iyo mitwe ibashe kuba yahashywa, babashe kuba bayikubita irebe cyangwa se abasho kuba bayikubita bayihashye tanu birumvikana neza cyane. Rero iri tangazo rivuga ko hari ubufatanye busanzwe buriho bwa FARDC n'ingabo z'u Rwanda, iza Uganda, iza Angola n'iza Centrafrica, ariko kubu n'ibindi bihugu byose bikikije Kongo mu gihe cya vuba biza muri uwo mugambi. Urumva ko rero Kongo iri kwitabaza ibindi bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Uganda, Angola, Centrafrica ndetse n'ibindi bihugu byose bikikije Kongo ngo bishaka kuza mu gihe cya vuba biza muri uwo mugambi wo kuba byahashya iyo mitwe y'iterabwoba iri mu burasirazuba bwa Kongo, ikomeje kwica abaturage muri Kongo, ikomeje kubasahura ibyabo, ikomeje kuba ibambura byinshi batunze, ikomeje kuba igenda iteza akavuyo ndetse n'ibiyica benshi batandukanye muri kiriya gihugu cya Kongo. Wowe rero ukomeje kubana natwe, ukomeje kudukurikirana, ukomeje kubana natwe, komeza ugubwe neza cyane kandi kora subscribe niba utarayikandaho, ikindi ukande kunzogera iri ruhande gatoya, kanda like, fata inkuru zacu ziliking, sharing, ufata inkuru zacu zisharing inshuti zawe, ikindi kandi fata comment, utere comment tubwire uko ubona inkuru zacu, ubu turebe cyangwa se tubwire inyunganizi cyangwa se ugire igitekerezo utanga hano kuri RGTV Rwanda. Rero turi kugenda tubagezaho uburyo ingabo z'u Rwanda, iza Uganda ndetse n'iza Kongo bigiye guhurira ku rugamba. Rero mu bihe bya vuba ubutegetsi bw'u Burundi n'u Rwanda buri ruhande rwareze urundi gufasha imitwe rurwanya iba mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo mitwe yagiye igaba ibitero byiciwemo abantu muri ibi bihugu byombi. Mu kwezi kwa kabiri no muri uku kwa gatatu, intumwa za Kongo ziyobowe n'umujyanama mu by'umutekano wa Perezida Felix Tshisekedi hamwe n'umugaba w'ingabo z'u Rwanda bahuriye i Kigali n'i Kinshasa bavugana ku kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro iri muri kiriya gihugu cya Kongo. Rero inzobere birumvikana za UN zivuga ko hagati ya 2019 na 2020 zabonye ingabo z'u Rwanda muri Kongo zifatanya na FARDC ku bitero byagabwe ku nyeshyamba zirimo FDLR, ibyo impande zombi zahakanye. Urumva ko rero inzobere mu za Loni zivuga ziti twebwe muri 2019 na 2020 twabonye ingabo z'u Rwanda muri Kongo zifatanya n'ingabo za Kongo mu kurwanya cyangwa se mu kugaba ibitero ku nyeshyamba zirimo FDLR, ariko ibyo ngibyo impande zombi yaba u Rwanda yaba Kongo bakaba babihakana cyangwa se bakaba barabihakanye batabyemera. Muri uku kwezi ishyirahamwe ritegamiye kuri leta mu ntara Kivu y'Epfo ryavuze ko ingabo z'u Burundi zabonetse muri iyi ntara zikurikiye inyeshyamba za Red Tabara. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yabwiye BBC ko ibyo ari ibinyoma. Imitwe y'abanyamahanga n'iy'abanyekongo
ubwabo yitwaje intwaro muri ako gace ishinjwa ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu n'ubusahuzi bikorera abaturage. Bamwe bashinja ingabo za Kongo kunanirwa ubwazo kurinda ubusugire bw'igihugu no kuhashya izi nyeshyamba. Rero urumva ko bagenda bavuga byinshi bitandukanye, bavuga bati ingabo za Kongo nazo ntabwo zarananiwe kuba zarinda ubusugire ndetse bw'abaturage no gufasha kugira ngo amahoro muri Kongo zihamaze imyaka irenga 20 birumvikana neza cyane. Rero bamwe bashinja Kongo nyine bavuga bati kunanirwa ubusugire bw'igihugu no guhashya izi nyeshyamba. Abandi banenga umuryango w'abibumbye ufite ingabo ubu zirenga 16,000 zoherejwe kurinda abaturage no gufasha kugarura amahoro muri Kongo zihamaze imyaka irenga 20. Itangazo ry'ingabo za FARDC rivuga ko inama iheruka kubera Kinshasa ku kibazo cy'iyo mitwe yemeje uburyo buhuriho n'inzira ikomeye yo kurangiza ibibazo by'imitwe y'iterabwoba yo mu mahanga n'ishamikiyeho yabo mu gihugu. Kugeza ubu ntihazwi neza ibizakorwa muri ubwo buryo. Urumva ko ni byinshi bitandukanye biri kugenda bivugwa muri iyi inkuru, birumvikana akaba ari inkuru dukesha umubavu.com. Ndabashimiye cyane, Imana ibari.